दुनिया ये जगार आमे आज अच्छे सबुआड़े पॉल्यूशन आप सबुठारु सुंदर जगार अच्छा जो देखिए पेटे पेटे निश्वास ने जहाँ खाइबे ये ओरिजिनाल ये मनीष गुड़ा ओरिजिनाल ये कला संस्कृति ओरिजिनाल ये माटी हूँ कंधमाल माटी माटी गोटे जोरदार ताली हो जाऊ प्लीज। गोटे ट्रेन रे मुझे भुवनेश्वर जावा कथा मु भद्रक से ट्रेन टारे मु बसीगला देखिए बस ट्रेन भितर बसीगला हठात यात्री मैंने चिन्हा परिचय हमें गपसप आ भाई कुआड़े जीव भल मुझे चिन्हा जना लोक बोली बेसी घेरी गले आ भाई भल सब हाँ अच्छा मो बेला खराब मुझे भितर जो लोकाल बगिटा भितर बस जाइए माने जो कौन जेनराल बगिटा भितर बस जाइए अधिका भिड़ अच्छी से ट्रेन भितर 15टा कमेडी मुझे देखी से हठात मु बादाम खाऊली से जो झरकाटा एमती से काचटा टेकिली बाहरला नहीं अरे बादाम चोपा गुड़ा कौटी पकई मो सैड जड़े भाई बसते मुझे भाई मु पंजाबीटा पिंधिक बसती मुझे भाई पचारि भाई बादाम चोपा गुड़ा कौटी पकेबी कहल से भाई कहले तुम सैड जो लोकटा बच्ची पकेट पकई दौन मुझे आज्ञा सी पंजाबी पकेट में पकेबी सी जानी पकेबनी ना कि जान मु तुम पंजाबी पकेट 5 थर पान छाप पकईले तुम जान मत कहले फास्ट मो पाखे गोटे झीटे ठिया भाई ठिया से सैड गोटे टोकाटे ठिया गोटे गोटे बालुंगा थे देखिए इमती होते झील पिओ जी ठिया तो इमती से झीटी जो देखला से टोकाटी इमती हूँ भाई कहले भाई देखिलु से टोकाटा केमती अभद्र भाया बाजिज भाई कहला बाजिब से टोका कहला कौन ना मो भौणी ठिया बाजिब बाजिले खाइबू ये टोकाटी कहला बाजिले खाइबू जाके बाजिले मत कहबू मु मोर ट्रेन हलुचे मुझे हूँ असुविधा कौन अच्छे बाजिले कहबू ता भाई कहला अच्छा भौणी एपटू घुंचिया से टोका आखि पाखे नहीं आंगुल टाक इमती कला से टोका कहले बाजिब ये कहले बाजिले कहबू हठात मुझे कहली से जड़े पचारे भाई तुम कौटी ओह्लैब मुझे भद्रक ना भाई मूर्ख यहाँ राजधानी एक्सप्रेस ये एकाथरे जीव बालेश्वर अल्प समय रही सीधा दिल्ली जीव भद्रक अटकिबनी तुम किमी ओह्लैब जापार चढ़ी आस राजधानी मुझे कौन करवा कहल हठात जड़े मत कहला गोटे कम कर भाई प्रति स्टेशन ट्रेन टी स्लो हो जाए जो भद्रक स्लो हम तुम डेई पड़ मुझे अरे भाई डेई पड़ ना बुद्धि अच्छी यही देखो चा वाला किमी ओह्लांती पकेट मारे किमी ओह्लांती ट्रेन जो ओह्लैब ओह्लैब धाइब ता सांगे माने ट्रेन स्पीड रे जदि धाइब पड़ब ना मुझे ओके जिमिति भद्रक पाख पहुंचीगला मु ठिया 6-7 खंडे जमदूत पलियाले मत ठेलिबे माने मु शीघ्र ओह्लैबी भाई ओह्लैब धाइब मुझे कहूँ हाँ भाई जस्ट स्लो होती ओह्लैकी इमती धाई माने विश्वास करें स्पीड रे धाई आर कोचटा को पहुंची गले माने ये बगी पारे कि आर बगी पहुंची गली से बगीर 3-4 जन भाविले बोधे मु ट्रेन धरवा नहीं चाहूँगी पुणी मत टाणिकी नहीं उठाई पुणी स्पीड होगा पलि माने प्रति जगार जीवन में आप कमेडी ये मोर मन आज आसिक मुझे 1.5 घंटा आनी बस गोटे घटना मुझे देखिली से भाई खराब भावें जदि थे स्वामी स्त्री 2 जन आस स्वामी बयस 45 खंडे हम स्त्री 42 कि 40 खंडे हम पुओ झील 2टी आसटी कौटी थे खराब भावनी भाई पुओटीर बयस 22 खंडे हम झीटीर हम 18 खंडे बापा आसी प्रशासन तरफ एडे बड़ मेला होची बापा खातिर देखे फैमिली की आनी देख ये देखलु ये खाइबू ये मिलूची हाँ चल से बेलून फुटेबू हेटी चल अमुके लगी भारी खातिर बापा देखु स्त्री कह न न मुझे मथुरा केक खाइबिनी हाँ से चाट खाइबू न बापा मुझे चाट खाइबिनी मुझे डाइटिंग रे अच्छी आउ से टोका भी बोधे से जिम फिम जाऊँ आजिकल जिम पिला देखिए इमती बुलुवे 3 दिन खंडे जिम जी से पुओ भी सेमती बुलची यही गोटे लोकाल पिला किए गोटे इमती व्यस्त जाऊला से बापा दिहर इमती पिटी होगी पड़ेला बापा फैमिली नहीं आस भारी खातिर हठात खातिर देखे बापा कहला कौन करे देखा होनी कुटी हो जाऊँ सी जो टोका एमती पारे जाइला पुणी बेगियर पकेला कौन है बापा कहला देखा होनी तो कुटी हो जाऊँ अरे भिड़टा आई कुटी हो गली कौन असुविधा जब एत भिड़ तो मु लगुच ताने बस रे आसुन बापा कहला कौन मो फैमिली अच्छा तू मो देह कुटी हो गलु मुझे कथबार्ता कर तू मत ऊपर कथबार्ता कर बाजे पिला कहला कौन मत कहलु बाजे पिला कोई बापा को चटकंडा लगेदेला बापा एम हाथ को आउंस गालू कहला कौन मत बाढ़े देलु कौन तू अच्छा मोर बयस है मत बाढ़े देलु मो स्त्री की पिटिलु केड़े काढ़ुआ मुझे देखी कहला कहीं तो स्त्री ये स्त्री बोले सी कौन मत माइला अच्छा अरे मोर बयस है मत मारदेलु मो स्त्री की बाढ़े देलु 18 वर्षर झील +3 सेकेंड इयर पढ़ती +2 सेकेंड इयर टच कर मुझे कहबी तू फुलबाणी षंड से कहला कहीं तो झील ये
ସେ ଝିଅ କହିଲା ବାପା ସେ କଣ ମତେ ମାରୁଛି। ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ପାରିଗଲୁ, ସେ ଝିଅ ବୋଲି ପାରିଗଲୁ। ଏ ଟୋକା ମୋର 22 ବର୍ଷ ଜିମ୍ ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ ଟଚ୍ କରିଦେ ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀ ନୁହେଁ ତତେ କହିବି ଓଡିଶା ଷଣ୍ଢ। କହିଲା ପୁଅ କାହିଁ ଏଇଟା, ତା କଲରକୁ ଧଇଲା, ପୁଅକୁ ମାଇଲା, ପୁଅ ବାପା ବାପା ବାପା। ବାପା କହିଲା ନା ତୁ ଷଣ୍ଢ, ୟେସ୍ ଯା ପଳା। ସେ ଟୋକା ଏମିତି କଲର ଟେକିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଇଏ କି କଥା, ତମେ ତ ଏକିଟିଆ ଖାଇଲ ପଳେଇଥାନ୍ତେ, ତମେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡୁକୁଆ କରେଇଲ। ସେଇଠୁ ବାପା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଘରକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏକିଟିଆ ଖାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତା ଛି ତମେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ଯାଇକି ମେଳାରେ ମାଡ ଖାଉଛ, ଆଉ ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ଝିଅ କହିଥାନ୍ତା ବାପା ତମେ ଜାଣିଛ ସେଇଠି ମୋର କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ମାଡ ଖାଇଲ, ଆଉ ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ତମ ସହିତ ଯିବିନି। ଟୋକା କହିଥାନ୍ତା ମୋ ଦେହରେ ଟିପ ଦେଇଥାନ୍ତ, ମାରିକି 32 ଦାନ୍ତ ଝଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ଖାଇଗଲା ଆଉ କେହି କହିବନି। ମାନେ କୋଉ କୋଉ ବାଟରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଯେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ ହେଇଗଲେଣି। କୋଉ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟିବା ଲାଗିଯାଏ, ଦିନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ସେ କାଠ କାଟୁଛି, ହଠାତ୍ ଝାଳ ହେଇଗଲା, ତା ହାତରୁ କୁରାଢିଟା ଖସି ପଡିଲା। ତଳେ ଗୋଟେ ପାଣିର ଗଡିଆ ଥିଲା, ତାରି ଭିତରେ କୁରାଢିଟା ପଡିଗଲା। ଲୋକଟା ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲା କୁରାଢି ପାଇଲାନି, କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କଣ କରିବି, କୁରାଢି ଖଣ୍ଡକ ଥିଲା, କାଠ କାଟୁଥିଲି, ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ, ତମେ କୁରାଢି ଖଣ୍ଡକ ନେଇଗଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିକି ଏମିତି କହି କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ମାନେ 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଦିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ 2-3 ମିନିଟ୍ ସିନା କାନ୍ଦିଲେ ସହିଯିବି, 45 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ଭଗବାନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟଲରେନ୍ସ, ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରିଲେ। ଠିଂ କଣ ହେଇଛି ବାବା, ଏ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ କୁରାଢି ପାଣି। ଆରେ ରହ ମୁଁ ପରା ଭଗବାନ, ତୋର ଡାଉଟ୍ ମୋ ଉପରେ, ତ କୁରାଢି ଆଣୁଛି ର କହିକି ଭଗବାନ ବୁଡିଗଲେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ସୁନାର କୁରାଢି ଖୋଲିଲେ, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ। କହିଲେ ଏଇଟା ତୋ କୁରାଢି? ଇଏ ଦେଖିଲା, କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଳଦିଆ କଲର ଦେଖାଉଛି, ଏଟା ମୋର ନୁହଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ସୁନାଟାକୁ କହୁଛି ହଳଦିଆ, ଆଚ୍ଛା କହିକି ସେ କୁରାଢିକି ରଖିଦେଲେ। ପୁଣି ବୁଡିଗଲେ, ଗୋଟେ ହୀରାର କୁରାଢି ଖୋଲିଲେ, ପୁରା ଡାଇମଣ୍ଡ। କହିଲେ ଏଇଟା ତୋ କୁରାଢି? ଏ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦିହ ଛୁଇଁ, କହିଲେ ତମେ ଭଗବାନଟି? ଭଗବାନ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ସାବୁନ ମାରିକି ବାଥରୁମରେ ପଡିଛ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ପରା କାଚଟା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସୁନାଟାକୁ କହୁଛି ହଳଦିଆ, ହୀରାଟାକୁ କହୁଛି କାଚ, ଆରେ ତୋ କୁରାଢି କେମିତି? ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ କୁରାଢିଟା ଏମିତି କାଠ ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଅଗରେ ଲୁହା। ଭଗବାନ କହିଲେ ମତେ ବୁଝଉଛି କୁରାଢି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ର ସେ ହୀରା କୁରାଢିକି ରଖିକି ବୁଡିଗଲେ, ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ ଲୁହା କୁରାଢି ଟିକେ ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ତୋର? କହିଲା ହଁ ଭଗବାନ ଏଇଟା ମୋର। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଉ କଣ କହ? ନା ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ 45 ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟିଲି ପାଇଲି ନାହିଁ, ତମେ କଣ ଥରେ ଥରେ ବୁଡୁଛ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁରାଢି ଆଣୁଛ, ତମେ କେମିତି ପାଉଛ? ଭଗବାନ କହିଲେ କୁରାଢି କେମିତି ପାଇଲି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମିଛ ଲାଞ୍ଛନା ଟାଉଟରି ସବୁବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେଖିଲି ଯିଏ ସୁନା ହୀରା ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, ଏତେ ସରଳ ଏତେ ବଢିଆ ମଣିଷ। ଯା ଧନ ତୋତେ 3ଟା ଯାକ ଦେଇଦେଲି, ନେଇଯା, ଏ ସୁନା କୁରାଢି ବି ତୋର, ଏ ହୀରା କୁରାଢି ବି ତୋର, ତୋ କୁରାଢି ନେଇକି ପଳା। ଏ ଗପ ଆପଣ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ କି? ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ କଣ ମୂର୍ଖ ସେଇ ଗପ କହିକି ଟାଇମ ଖାଇବି? ମୋ ଗପ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ସିଏ ଲୋକଟି, ଯୋଉ ଲୋକଟି ତାର କୁରାଢି ପାଇଲା, ଆଉ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଦିନେ ସକାଳୁ ପଖାଳ ପାଣି ଖାଇଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛି କାଠ କାଟିବା ଲାଗି କୁରାଢି ଧରିକି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏଇଠି ଟିକେ ଶୁଣିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍କ କରିବେ, ଦିନ ରାତି ମୁହଁ ଯୋଡିକି ଥିବେ, କିଛି କହିବେନି। ତମେ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଫୁବ କରିକି ନିଶ୍ୱାସ କରିକି କରିକି ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଯିବ, ପଛରୁ ଡାକିବେ ଶୁଣିବ। ଇଏ ଟିକେ କଣ ହେଲା ନା ପିଲା ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେଣି, ଚାଲ ମୁଁ କାହିଁ ଘରେ ରହିବି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା କାଠ ବୋହିବା ନାଗି ମତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଗଲା, କହିଲା ଚାଲ। ନେଇକି ଯୋଉ ଗଛଟାରୁ ତା କୁରାଢି ଖସିଥିଲା ସେଇଟା ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟା। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲା କାଠ କାଟିବା ଲାଗି, ସ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା, କହିଲା ହେ ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୋଳି ହେଇଛି, ଜାମୁକୋଳି 2-4ଟା ପକେଇଲ ମୁଁ ଖାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଡାଳ ହଲେଇ ଦେଲା, କୋଳି ଗୁଡା ତଳେ ପଡିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏଗୁଡା ଧୂଳି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଉ, ମୁଁ ପଣତ କାନି ଦେଖେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକଉଛି, ଡାହାଣକୁ ବାଁକୁ ପଛକୁ ଆଗକୁ ହଉ ହଉ ବେଡଲକ୍, ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେଇ ଗଡିଆ ଭିତରେ ଗଳି ଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଉପରୁ ଦେଖେଇଦେଲା ନାହିଁ, ଆସିକି କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ କହିଲା ଭଗବାନ 150 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କୁରାଢି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତମେ ମତେ କୁରାଢି ଦେଇଦେଲ। ହଇଓ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲା, ମୁଁ କିଛି ପାଉନାହିଁ, ତା ଶାଢୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ କିଛି ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନା ଥିଲା ଆଉ ଟାଇମ ନେଲେନି, ହଠାତ୍ କି ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରିଲେ। ଠିଂ କଣ ହେଇଛି ବାପା? ନା ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆବେ ରହ, ସେଦିନ ତତେ ସୁନା କୁରାଢି ହୀରା କୁରାଢି ଦେଇଥିଲି, ମୋ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଆଣୁଛି ର କହିକି ବୁଡିଗଲେ। ସନି ଲିଓନି କି ଖୋଲି ଆଣିଲେ, ବାହାରିଲା ସନି ଲିଓନି ଏମିତି। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ସେ ଦେଖିଲା, କହିଲା ହଁ ଦେଇଦିଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ କାଠ ଫଳିଆ ଖାଇଛୁ ଅଭଦ୍ର, 15 ଦିନ ତଳେ ତତେ ସୁନା କୁରାଢି ହୀରା କୁରାଢି ଦେଲି, ମନା କଲୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ଖୋଲିଦେଲୁ, କହୁଛୁ ଏଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। କହିଲା ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ନା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଡେ ହାଡେ ଚିହ୍ନିଛି,
ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ମୋର ନୁହଁ ପୁଣି ରଖିଦେବ ତାପରେ ଅର୍ଚିତାକୁ ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଏଟା ନୁହଁ ପୁଣି ରଖିଦେବ ମୋର ସେଇ କାଳିକୁତିରି ମାଇକିନା ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋର ଭଗବାନ କହିବି ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବେ ତୋ ମନ ଏତେ ବଢିଆ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିକି ତୋର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ଯାହା ତତେ ଖୁସି ହେଇକି 3ଟା ଯାକ ଦେଇଦେଲି ନେଇଯା ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ ଚାଉଳ ସିନା ଟଙ୍କାଟେ ଡାଲି ରେଟ୍ କେତେ ଶୁଣିଲଣି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ